Kakasi Student Union North Khasi Hill District inen kasni ka apun tarik Urisau arja khat kendai kala khode ke jingyalang hanong po alorban penjai ke jingja ka belajar kakasan tarik Urisau arja khat kendai hakabau president ke KSU NKHD ulak tak ti ekipulet jong ka police station habi ekran berkilat patai kubo nak liang general secretary ke KSU NKHD ulambor rembai ulay tu hatian ketu ke jingja nak liang keseng kilawat ke jingsisha hakaba ke kabla pelong yu president takti ekipulet police station kalong apa kakasan tarik Urisau menmian kidat kidukhat jang KSU ki padang wan jingwan bat kilasangnya asumer banya bamja hendrya ketu hi kapol kedan kejing ja jingkulmar asumer ula pendrap hatin ketu kani polawan poi ekipulet na police station apa kejing alam jeng head constable ti borderline kilapat ikidukhat jingi bani asya kendo badai meki kibalapan kulmar hakata kejaka Impau itu di rimba State Committee ngelatih banyak jinja yang presiden dengi kei belajar berpelong yang presiden ini belajar ke sini namun itu lihat ada mengelak wat jitip dengan pradekot bakadan hakasan trip menit kadang jinja po sumer kadang ngejing ya kumar po sumer dengan show edak di kita ngikut jingi yang tu berangwan jingwan berbamja dan pat kajimpo jing polis na po station dingalam jong head constable di bordoloi kilabat ikna jongi anda kilabat wakano badai maki bala le kumar henry ndalawan atau komplain wa Amir Ali banyak kata pick up wa petisya undai ba kumar ikhat jongi henry ne ubi bordoloi uli head constable jako miam pias la thep jubor ko kali da ka bajarwat ikati setiap jubor henry khat jongi tre bandung po namar ba tahu komplain ulah petisya undai ini balik henry wa tim tak ketensi udah benru ya keseng ada kelab itu udah khat jong KSU de umlet ba tim na tensi tensang bat udah benru keseng de benru ya ki kun kasih jongi doang udah kena bagi dia kena di batang kumar layam sport politician henry ini khat jongi kelab penting beneran siau presiden dekat niat titik ro mau ne ubi bodolai udah head constable ulah penbor yang uni Amir Ali komplain berfile dekat FIR ne makan tak dengan file mau kinde ki bertahu kumar dia hadir begini di court ini kalau presiden oleh stay tolak bagi dia gimana pecah ketika uniam tias kentang ubi bodolai oleh penbor berpenbor berfile dekat FIR bat tim mentelah dari tim kami hap orang berkata yang kerja beliau. Dia kata kalau sepoi bahkan saja kami bahkan sepoi ke jemi berirura untuk yang pias buat presiden juga KSU nak